discriminate by doing a toy day and a Bible study 2017 kan to ding mi tung tu lam jin ti mi kla somna tu to ti kasem do mi si emi he merangi to mi Southern Baptist to mi tu like to kan to mi si volume 1 kan te zo tu chok so January February March tlasunga kan jer ding mi si mi volume 2 si April May June hanga se mi chu kan so lining tam tem tian lam foi nak sule tu mi sunga jiang atel ti sle ni to ka kan mu te mi so ni tin te Bible sharing chutik bung chu jat tu za sunga jiang tu pi kan jer ding ti mi parin to Bible jiang kan sharing ni tin te Bible sharing om ding chi min hoya cham dan ding pol tiang kami as chu sin jiang zu to sle tu su na la san na pol chu sin mi buri rel coming pol kha chem sin nen sa ra mang cheo jatin kan mang ding ti mi tu kan zero view kan small view la ding jisu create to pe kasi dung klun tu Vato tia insimisi veken kanza ten tel children clouds on the sea God bless you. The Jesu create to pek me asimisu dunklun tu vatuaring dunklun tu vasiding jo ase lelevan tune dang mo kanena pek asuzo surwa va feula dunklun tu vasitero kazer mi mo vazir ti Jesu create kanza ten tu in pek misi volume politiang me zarkat tutlang pi pakanu pak kanza ding volume 1 he January February March rangsning volume 2 Chen April May June sting volume 3 4 tiang mi kum khat song khra asing zar khata tutlang pi pakadam mana sidingi chumi kha ti chau pakana kan che zo pani na khal kha tu kan tor ro lai chin pathum pali na tiang kan printing kan lau jam ding pakana kha nama te ba kan share queen kan thok ding jiang wek thusu na athupi bik ti mi the har ronga hi mi tam pi lau jam ding mi pani na insang en tel thei nan insang ni tin te ba ro share klang se zar kha vai khat tau klang pathian tu rel klang sin nan mang thei insang hi pathian biak en siding pathian kan biak na hon siding to pi de Bible study insang nan mang thei pathian tu nan jam na ka ta pi lo bom pathum na just students Bible study group klang ta pol ranga a group abur bur ten Bible study kan to tlang kumi zirin se klang puni zirin se chima group din thei kha manu pani pathum pali pangaten an siklen a group Bible study na nan mang thei mi apalina ka home cell group te ten mi bur ten Bible study nan mang thei chuna Bible an share planning Bible thusu nak sana pol re coming khal kha alo to asak chia tam pia lo bo tena pangana ka chun ka ran sunga Bible study nan to tika jang in kan thok ding khui din jang kan jam ding te har je himi chu thusu nak pol thong cha Bible chang tho pek che the tika topic thutlang pi zin chimina zir na nam tam pia lo bom zum du na pol Bible study dak tel ve chiu zum tu chu dung thun tu kan sting mo dung thun ni kan nei mo ti mi kha chimi chi Bible in sim se dung zum tu krifa thumine lo ma te long apa ke ti mi thil chang thes lo thumine yo dung thun tu sio thun tu ba to chimi chi pa boy su kri tu pek ni se God bless you all happy